wena wendlovu bayede hawu siyakhuleka nina bendlula into yamakhosi siyakhuleka enhla nasezantsi lapha elibwa khona udliwa nombelebele siyakhuleka emakhosini esikhonze ngaphansi kwawo awu sithi awu ndabezitha awu njezikaXhoko ngiyakhuleka ngingane yakho ngimele ubuka olumehlo mancane ngilapha phansi kwenduna yami uMagwaza laphana mawuthi nje laphana uzofica umuzi kaMvungana uyu umfana lona kaMvungana owengame leyaceke hawu ndabezitha awu baba Tonda awubene nasi sizwe baba siyabuya bantwana besilo yanibingelela sesibuyile singabafana bombelebele ohlungane bombelebele osane sipheni indlebe yenu siphilo khoza siyazama ukuthi konamaqiniso uhambulule abe sobala amaqiniso hawulile bentonga yethu siyajama yabetha phansi kwavela udaka ugasane kaphunga nomagebo kadwa sithi bagasela lugasela uphunga asho wathi luyagasela udlaba emachubeni pheza mntakandaba utshani bude kusehlobo kuye ugibanisa bathi yayingasakhala indawo inkomo yayisikhala nje kithi kwabulawayo babadoda cha baba Tonda laphana uzokhumbula ukuthi ngevele edlule sihambe ngishaya ihawini lakho la ushaya ihawu lengane laphana baba ulwazi ngoba isizwe fleke selapheke baba lento obuyikhuluma ukuthi ihlahla leli oyikhuluma ngevele ukuthi ihlahla ligqitshwa khona lapho baningi baba benza lonto leyo lokhu engikwaziyo mina engikhule nje kwenziwa laphana ngakithi noma kithi nami ngazi ukuthi kuze ngathi mangubheka baba ngakuthola ukuthi kuyikho ngesingami ukuthi lelihla lingagqitshwa ngoba lapha noma umgqiba lo muntu bathi kuze njani umvala isamuntu lapha athi lo muntu lo akaphushwa ngoba lapha ihla ugqibile kanti futhi uma ngabe lo muntu umlanda njalo wathi umphethe ngalihla kufanele kuze njani uyishutho emshayweni ekhaya yingakho baba isiZulu sithi uma bengisengifuna indaba zokuthi awu kaloku usufuna ngeze ngiphele umshayo wami umshayo yini kulapha emsamo emshayweni yilapho uthi mawubuya nalo lapha emali elibeni lelihlahla ngolwazi enginalo ebese uphela lapha ulifihle alibi ingcaba ngoba linjani liwumuntu yebo akufike itholakale futhi ngoba kunjani bazomthatha umuntu lapha bekwenza into zabo olunye baba ulwazi enginalo lapha kuyaye ukuthi uma ngabe lapha yana uma ngabe lapha sihwalele bese kuzohamba nje amadoda ayathembekile uma nethembana nje athi ozalweni lakhe cha ubani nobani ibona ufike belande umfowethu lapha elibeni lakhe wenza njani niyaphuma lapha nihluthule ihlahla futhi lawo umphatha nkosi hayi umlahla nkosi umphatha nkosi lokho kodwa ngolunye udaba lo ngoba lana sisazophikisana ukuthi umlahla nkosi ngokungitshela ukuthi ulahla inkosi kanye ngoba umphatha nkosi umphatha umuntu lapha yana ngokulinyoza kulimi konke lokho lapha bese ngihamba nefrendi bani futhi nje udakubani sizokuthatha lapha ngoba asifuni abathathe beze njani bazokuthatha mase sizolanda lapha ngesikhathi sizogeza awuseze ekhaya wena ulapha kubani kumkhunkuli ilona lwazi enginalo lolo baba isizwe ngibona ukuthi lapho ngendlela engibeka ngayo nangendlela engizama ngawo wonke indlela ukusikhela ngentshengula lapha lo lwazi sibheme sithimule naleli hlahla leli uthi liyagqitshwa ngithi ke baba ke mina ulwazi enginalo mina ngibona lolu ukuthi ehambe eyofihlwa lapha yana engatholakala ngoba uma ngabe egqitshwa into ithini ithi nimvala isamunku lapha yana yebo bengibula kanjalo baba yebo bengibula kanje baba awungene bese siqede indaba yehlahla ngoba ngifuna ukuthi siye khona namhlanje ngingena namhlanje ngento ngokwazi kwami nami angithi usukuvezile baba wakuveza ukwazi wakho ngalela langa ngithi lapha la ngeve edlule bese ngifuna ukuthi baba sedlule ngoba lapha ngendlela wabeka ngayo ukuthi uma ubuya lapha manje ubuya lapha niyagqiba noma nigqiba khona lapha kuyinhlabathi leyana futhi into amabibala ukuthi belifake lapha ukumuntu makuthole lona kuvele kumthathile lo muntu wakini ngibona ukuthi abalaleli lokho kusho umayisa abakubambe nalokho engikushilo bakubambe
ngoba ziyafana lezi zinto mase kuyiwa lapha ekutheni nibuye nithi mase niyomlanda senimenzela umsebenzi into eyodwa leyo beni la lelo ke engithi mina alibesafakwa lapha mayise ukuthena kulungile liyafakwa ethuna kodwa abangakuphikisi lokho abakwemukela babeyikhethela bona ukuthi ke kokubili lezi zinto zisayifana ubuyela ilando kanti nalapha ubekwa mayisa nakimina ngithi lithi lifakwe lapha kodwa ubuyela alandwe lapha ngoba kubonakala abantu abaningi behambele ibhedlela elokho ethole esibhedlela hamba ekhaya akalandwanga sekwenziwa umsebenzi ngoba kwagcinwa ngaleli ahlahla walokho uzwana naphansi baba khona muningi baba umonakalo okhona kulolu daba esikhuluma namhlanje ngoba uqala nje abanye ongqondo bathi umuntu uma ngabe eseyisidumbu nje nimphethe imali manda ngehlahla nisweni idlalela nje uyabona bathi isidumbu sakhe siyamnukela uma bekwenzekile walilandela ngesikhathi lapha ningena naye ekhaya ukhala isililo lapha bathi uyabaleka yabo manje yabona ukuthi ingakanani lihlahla baba baqinisele uyayibona ingakanani impilo lihlahla uyayibona yipi baba esidibele nayo namhlanje kodwa kufuneka begcine bezwile ukuthi okuyikhona khona kodwa ke ngithi mina baba ilokho abengikhuluma eqala nawe uthi ilokho asiphikisani ke baba ngoba ngampela vele isuke kwenzani ugqiba ihlahla mina ngikhala ngento yodwa baba ukuthi lo muntu kuthiwa kakhuluma kaphushwa hayi ke mhlambe ke sengizikama indoda akwasheze sasenza nayo yashaba abantu nakho ukushaba abantu abadala ingane ezishaba abantu abadala ngekhaya bakhonkula sekungena amaqembu ezepolitiki wahamba esibhedlela kuthiwa ingane zethu sefile shawe ezakhe impela nomkakhe eselele phansi engasenamandla la inkosikazi yasondela yathi yangiswa mina amandla ekhomba ingane zakhe wathatha usesibhedlela wafika wabhala esibhedlela umkosikazi ukuthi utholakale esefile ngibefika ngezikhindi lezi ezincane nje kodwa uthi sengilele esibhedlela lo muntu anti wasinda kodwa baba uzobuqhubeka nale nkulumo ngikubambe ngenjobo ugiya lapha na ehawulela abantu ongayithi usikajama yabeka phansi nginibuka ngenxemo siyahamba futhi sihamba seyitolo ningayindawo hlala nje khona ningakubo Popayi hlala nekhaya ihawulela bento ngayithi usikajama betha phansi wavela ukuthi asesihambe sabuya futhi lapha yana esizinsizwa sibahle lapha la khiphani ithole ezeni impela nisibophe ngekhumbe ezimanzi baba lapha nasihambe ukhuluma indaba umuntu owashezi asimiyeke umuntu owashezi baba asinamathele lapha manje ukuthi lapha sifuna ukusuka lapha leli hlahla leli ebesikhuluma ngalo leli ebeselisha ngoba lapha befuna ukuqedela lo ndaba lelo hlahla lapha bengifuna ukuthi ke Donda laphana ukukhela isizwe lapha ya laphana ekumakhishwa ihlambo ngoba ihlambo lalo liyinkinga leli ba ihlambo khona bathi bathi benza njani bathi bageza amahalavu lapha khona bathi bageza amahalavu kukhona bathi lapha bayawohloza bebodwa kodwa umfi engakhishelwe ihlambo lapha yana lapha ngifuna baba ukuchazela isizwe ukuthi uma ngabe kunomuntu ola ekhaya osandulela kwesemkhulu ofanele agezwe kambe thina siwuzalo kanye nomndeni wethu amakhosikazi wethu nezingane zethu singakwazi ukuthi sigeze simshiye umnazodaba lo mahalavu ayini ngoba elokishini baba basenza indaba mahalavu lo daba esikhuluma ngalo libaleke kakhulu kabi umlando bengawujaha abantu umlando kawupheli into ofule silungise ukuze sizwe sulale kahle umlando waso singaguli ukwenza njani ukuthi sihlakule lo daba baba awulungise baba utshakadule lapha lento lena ngifuna ukuthi uyitshakadule ngokukhulu ucophelela ngokuchule la nawe uzobeka ngesingane wazi ngayo cha sesifule siyangena woza baba ngihlala esihlalo dabeni
nakho sesingene ehlambeni mase siqedwe indaba yehlamba ngifuna ubaba ungitshela ukuthi umuntu njengoba osemncane i3 months basho ngisebenzisa ulimi lwamagobamlomo ufuna bezwe baselokishini zinyanga ezintathu indoda endala njengangawe izinyanga ezisithupha ya kambe ke ngifuna ungichaze ngalamafosholo okuthiwa yi bageza amafosholo lapha lamafosholo ayini uyawazi noma ungawazi siwayeke kodwa sizobalungisa abantu laba abafowethu abakhe esilungini abathi khona iselokishini sizokuzama ukuthi sikwazi ukubacentela ukuze izinto zabo siqonde ngoba njengoba landelela uhle bafuna izinto ezinjengalezi bakuthi sikhulume bezozazi ngoba baba isizwe sibolile phulu sifuna ukwenzani sifuna ukutokolwa angani mangingahlehlela lapha emafosholweni ngifuna wona amafosholo nale ukuhloza lokho umuntu engaka ngifuna wona ukuthi uyawazi yini asikhathini amafosholo la nemigxala le namapiko kade kusebenza ngenkathi beqeda ukumncwaba umuntu lapha qeda kumfihla bese behamba bemfuleni bathatha umsuzwane lapho amadoda azesule ngamsebenzi bese esesusa uthuli lolwalapha bese bebuya ugodo indoda yodwa bese besakula ekhaya bese bebabeka lapha ngaphandle komusi lezo ngodo lezo bese beyele emsini yabo amafosho labo la befike nawo bewashiya ngaphakathi esangweni lapha babeka lapha namapikawo ngosuku luka 7 ngenkathi kuhlambuluka labo bomndeni behlala embuzi lena ekuthiwa yezandla hayi ezandla babedliwe oqala mangathi athi kubuya ngani phela imbuzi ehlatshwa makukhishwa nje isidumbu sisiwa lapha sale ehlatshwa lembuzi kodwa ekuqaleni obabamkhulu bekungenziwa njalo awukhulumeke sifuna ukhatha kwasha ngani phela izinto zohlangana phela sifuna ukuyihlanganisa namhlanje ya bekungenziwa njalo ngithi ke ngesikhathi leso obabamkhulu bembona mina unqunya imbuzi le ukuthatha umswane wane kokuthelwa la amafosholo lawa belokhuza ilelo la ngabazobiya ngalo ilokhuza iliba lakhe belibika ngalezi ingoda ababuya nathi futhi bayibeka ngaphandle la nenkomo le abayihlaba bese bafowethu nina nonke singayi enkomeni baba ngoba asikhuluma ngawo wonke umuntu la sizobe siye ngoba abayihlayo ke yebo abayihlayo lapho imbuzi iqondene lapho bephethe isidumbu inkomo le beyibiza ngesihlangu bathi beyihla bekukhuna ukuthi amadoda bonke abantu bebela sizoya baba lapho ngisafuna abasilungise la kunoma kubala ngaqondi indodeni noma unkosikazi ngisafuna silungise lolu daba lolu lwezandla okwaliveza ngifuna ukuthi lapha kunyeke indoni nekhiwale lapha la ngifuna ukuthi baba siqonde ngqo la ukuthi lapha nje ngoba khona into oyivizile lapha engifuna ukuthi phela ngilandele uyiveze lokuthi lezi insuku ezu7 lezi ngifuna uqonde lapho angisifuni ukuthi uye ukuthi indoda akabiyona inkomo yehlambo lokho chabo ngisafuna usela baqeda lapho babithuna nje badla lokho ukudla lokho kwelinyama lena yaleyo mbuzi leyo abomndeni abozalo laba ababuyanga babuya bakweminye imisi babuya ngoba bezobiya bebiye bese kuthiwa ke umuntu obenesikwenetu baba ngizokubamba ngisafuna ukuthi sizizane sihambe selapha siyothengisa izitolo awulela bento ngayethu sajama sihamba siyabuya futhi udaba lishubile ihawulela bento ngayithu sikagame betha phansi wevula intaka sesihambe sabuya futhi singabafana bodliwe nombelebele uze ungakhohlwa phela ukuthi wena lapha ekhaya kudliwe nombelebele uzokwelashwa nje mawungaba ubathola abantwana akekho umuntu ongayithola izingane kuphela nje uzoyithola yonke into la ekhaya wena nje uyoshakuze lezo zonombolo evela lapha naphansi baba sihambe lapha seyitolo sikhuluma indaba yezandla awuqeqisela isizwe mina imbuzi yezandla la kwabiyela engakhe khona engikhoze khona
imbuzi ezandla makuphuma nje isidumbu sisuka lapha ngikhuluma ukuthi esendoda ubani kusala abafana bazonquma lembuzi kuthathwe umswane wayo wenziwe njani ufakwe emanzini kanye nenyongo yona iphekwe lapha yana ngifuna lezi zandla lezokhuluma ngazo kuya le lapho uthi zinsuku ezu7 awusuke lapha babuyele ngizokudedela nje ukuphazamisa ngesikhathi ngosuku lwa7 sekwenziwa lokho bese kugezwa ukuhlanjulwa lamafosholo ngalomswane waleyo mbuzi ke le ekade ukuhlanjwa ngayo izandla laba bomndeni athi bephethe isidumbu ezinsuku ezu7 kanti lembuzi le ehlatshwa manje yithi ke mhlambe ke sekuyinto isimanje leso esisaneno kuthi abantu basuka bezongcwaba la besuka kude emagoli emaThekwini sekufuna ethonga bebe sakwazi ukubuya le abozalo uyabona ke babe ngifuna uhlakule kanjalo ke manje uyabona ke manje uhlakule waqeda ukuthi kahle hle lembuzi lena yayingekho lembuzi yamanje yayingekho lembuzi baba yamanje osakuhlamba wonke umuntu ngisho nje kade ezoma nje lapha usengena lapha sebeyodla ethendeni lapha seyahlamba lapha kodwa bahlambela ngaleyo mbuzi abantu bangaphandle bahlamba baba lapha emanzini nomhlalo noma ishumi kodwa baba lapho sizilile baba mangabe uthi lento lena ingeyamanje le mbuzi le kahle hle yayingekho le mbuzi lena shuthi ize ngoba abelungu benjani sesingaphansi kwamaphiko abelungu besisebenza sizisebenzi ngaba sesijahe mafika siyahamba bese kuthiwa hayi akube nembuzi ezandla phela akungabantu abahamba basekubuya abantu abasekubuya okay ke baba ngizwa kahle cha baba lapha kahle kwakuhlala insuku ingabe ezu7 wasizwa yapha ehlambeni manje cha siseselapho flashqede lapho yebo yini ke lo wona amafosholo lo nezandla wona amafosholo lawo nezandla ake sisuke lapho ke lapho kuthiwa khona ke bayahlambuluka abantu bozalo lo yayana engageziwe lo yana umnikazi wento ithini inkulumo yalapha angikutholi kahle lapho ukuthi kuhlanjululweni kwabo kwehluka ngapi kodwa kuba mase kwenziwa ihlambo laba yebo ngathi bephuma beyogeza kuthiwa lapha isisho besithi naye ugezwa ngaleli ilanga leyo nyanga ezithupha sekwenziwa ihlambo bese kuyiwa kuthiwa kuzingela cha sikhuluma ngendoda baba khuluma ngawo wonke umuntu oshonelela ekhaya ngehlamba sikhuluma ngendoda sizoya endodeni ukuthi kuzingela ngifuna ujaha endodeni ngimla ngikhuluma ngonkosikazi ngikhuluma ngengane oyilunga nje luzalwa ekhaya noma abe umndeni inkosikazi era ekhaya ayina kuzingelwa kuyona uzingelwa kini angikhulumi ke ngendoda ngifuna ukwazi ukuthi isizwe sifuna silapheke kahle ngoba nje elokushila kuzingela umuntu uyabona sifuna ukulungisa indaba ukuthi bonke abantu bakaZulu ababuka umuntu nje unsundu obuka lolu hlelo ngoba ngisho wona amashaka uqobo la awala kwaZulu ukuthi anecala kaSoshangane sobathethisa laba bangabafowethu nabo laba kamzilikazi sazokhuluma udaba labo balandela lolu hlelo baba abasexhozeni bayifuna ukuyazi lento ngoba kufuye kakhulu lapha yana nasemabhaceni manje kufanele sizo sishiye silenga esisihenga lapha lemthini bese esishiye silenga kanjalo ukusikhuluma indaba okuzingela ngoba uzothola ukuthi akuzingelwe lokushini ngithi mina ke lapha yana ke baba lapha ke uma ngabe ke siyekeke lena ngoba usudlulilekile sengifuna lapha ke baba ukuthi ke kungenzeka abantu behlambuluke beshiya umnikazi wendaba na angikwazi khona ukuhlambuluka kungenene uba yena bayakwenza baba bethi bona bagezile bona kodwa umuntu akakhishelwe ihlambo ngapha ngithi mina ayenziwa into enjalo uma ngabe nina senigezwe baba into ithi lapha emva kwalezo nyanga mhlambe ezintathu uma ngabe kuyingane uma umuntu omdala emva kwenyanga ezisithupha into yakhona ithi uma sekuphele lezo sikhathi leso kuphisiwa utshwala kunqunyu kusuke sekunqunyu vele kwazi ukuthi ngelanga ethile uqala ini umsebenzi wani wehlambo ihlambo likhishwa ngani ngembuzi imbuzi ekhipha ini ihlambo ngoba elaphana ike ngilinganise ngolesithathu laphana kuyahanjwa laphana laphana uyavuka ekseni utshela ukuthi namhlanje bengayindawo abantu bala ekhaya ngoba ilanga lani nizokhipha ihlambo likabani namhla ebese lapho
lapha la amathambamba uyaphuma usulichana basokuthini sisahamba sawulanda ubani kuphi libeni lakhe lapha yana uyaphuma lapho uthatha icansi uphumela ngaphandle uphuma ufumbethe insipho zikatshwala amavovo ngolunye ulimi lwesiZulu lapha uma uphuma ngaphandle ukha ihlamvu lomphafa bhoko uhuqalela ihlahla ngaleli uyahamba ufike libeni la kufika libeka daqa bani yimi ngubani ngihamba nabani sizokulanda lapha namhlanje siyokugeza ilanga lehlambo lakho bambelela la usulibeka ekhanda uyehla njalo ngasenyawo uyahamba uqoqa icephu uyahamba uyanayo kuphi ekhaya mofuthi ekhaya bani asingene ekhaya sizokugeza uyafika umsa kule ndlu leyo owayephumele kuyo ufuka umbeka lapho noma kule yandlu leya enenzela kuyo into baba ngenxa ukuthi isikhathi namhlanje na sesidliwe ingcanga hawulela bento ngayethu siyabetha phansi kwavela udaka ugasana kapho nomageba namhlanje sithi hiya iyayikhipha eshoba libomvu lapha kudliwa nombelebele baba valelisa lapha soqhubha lolu daba lolu siyabonga nabakahlungwana nombelebele banilalele nibuke uhlelo lwenu olufudumeleyo lelo onesigqi kakhulu sithi siyavalela sakwenza sesiyobonana ngokusala sale kahle Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela ukuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uMamdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mininingwane ngezansi